Hai mina zaklum ya wang riamena na mai ka pai ke uzi himreu tingkum changna zeng kai zemadai ri mai ting cho kiderin sa paulia gaira dali North Qatar Hill Assam Hypo Zadunang Trust Committee ne Railang be first official program of 93rd murders Day of Veer Hypo Zadunang Znai ka pai ke huzing khazis kui Dimaso District Library Auditorium Hall ge bumbegene tamui pungje por hangge office burial ka hachi me hangge kalangai deli Zaina Hypo Zadunang Trust Committee ge tamui poje pungrahang office burial ka hachi me hang kalangai meze nai komting kum chana je ngkai jemdai gine tingkom chana je ngkai jis kui ka changba pung changla hangge kalangai deli railang ge sri gyaning dai meze president hangge kalangai deli pakna bige sri poganglung rongmeize vice president hangge kalangai pakchumge sri haije lungba riamel je secretary hangge kalangai pamdai bige sri itomgai nemeze secretary info and public liangge kalangai jana pamni bige sri mati iwanglung le riameze treasurer hangge kalangai deli Zane North State Nagaland ge capital Tenrui rahangi garimpu ki petau dilang be Kohima district Jujak lo taining national highway inka jes kui gap kaka meme ke belje chunare khachang be teunchi loilumak zela rele jeka chedele Nagaland go MP Pesri S Supung Meren Jamene du chpobam gen kyate changje pi gaile ja chedele jai pka kedu deputy chief minister pe tier zilang ne du kyate changje chi meme ke bamra mege je go pi ro gaidele jeka chedele Zai Indiaram nation go zai anui Naga zilang rong mugo freedom fighter hypo zato nang chaibeting nai mikpui rei bam zapeting chitau gaiben znai paikyu jing kaizis kui ba mai gena lorex kui zak chum changdale zai googles wikipedia ge ro gaibega hypo zato nang za lungba bam za manipur tamenglong ge ta tibeting khum changke ze high school zamingeu ndi ke zi himre ge lunglei zaro gaidale zai pat chai dai di bezedu manipur imphal getting kum changke ze high school za himre ziket paikyu zi ngkai je skui mai ge chai dai dilei zero gai dilei zai pa chai bram je pachuma psi hingdi mak bgene pmau ga za nim lu je haturam kine pmau hange chaugai lu je ngkhak chet kai ni lei zero gai lei za amigu leader hypo za do nanga pathing kom hana poi za indiaram kadai zai anui naga zilang rong mugu kadai inri pedra hangene tate chu di dilei za ka che dilei za anui gum pathing kom hana poi za tingkom ngkai je srok Indiaram ge British mena hagwang zere je te bitinge chai dai dilei zero gai dele zai googles ge a romo bramedu bam ro malei pose ge na chogume pa chulung ke blam ge zane chai blam ge je chimi be bam zai na comment section ge page chimi lumak je bam me chi disi chilra hangge de comment te ge lo be du chi changai dele Zai Nagaland go Deputy Chief Minister Y Petan Saza Bangladesh kedege kaklebe kakbok pe peluba changge chunare ka changbege Bangladesh kedege da North State Nagaland ge a mi du goda good merele zakacheli Zai Y Petan Saza State Government zai pakangna pet be District Administration zai ne police me pating siap zapi zening tingyu rahang zai rehe rahang ge ringlare le zakacheli zan under the District Level Security Coordination Committee me bone district lenige Bangladesh kedai kaklebe ka gabok pe bamgena North State Nagaland gap se hingdi makbgena good makbe pira hangge lalei zakachudli Zana North State Assam ge Muslim lung hre rahangge hingdige All India United Democratic Front AUDF ge psuite mramza former MPP Badruddin Achmal nangoluza Assam go Chief Minister Hemanta Biswa Sarma je state ge Muslim lung mramzedu pizening tingge rahang kreime pera hangge kyamdale zaka chedle zai aiza Assam go Chief Minister je kyam rahangge changbze pe bome plamchi mangmane Muslim je kakdung ba bong bzegena le zaka chele za Assam ge upar Assam ge Muslim lung mramze chip bo plamchi mangmane kakdung dle zaka chedle zai inting rahanggidu rangai dle za chele chipo region ge na tatra menu na ka harebe lira lo za chipo zigena pnigu petition ge roge za ipo lam ge za ipo me boza governor Lakshman Prasad Acharya ne PA action lu rakole za rogai dle
Zane North State Assam ga government ne mami pedra hangya TV ge me mobile ge me zane ka cham ge advertise te be advertisement ge na tingkum kanan lungge mi se kamlak be ka charang kang krol haina jeng ka jiket to changdalei ja Assam go public relation minister pe Piyush Hazarika ne sali zaimira ma migu ma ka hachi be ped me ma zora hangge ka hachi be pamme zane mama let ped bera me ge ja chang lak krol pe ja advertise te delei zane advertise te rahangge sponsorship ngomra mizdu TV ge me mobile ge me zane ka cham ge advertise te rahangge chang lak zane krol luza advertise te delei pnui toni beso ke ja advertise te ge baby ge na zodu zo pet ka dai bek ngau delei suppose ge na I go men chui ge anui zilang rong le ne do migo mama ka chi be pen me jai migo mama ka chi be zora hangge bam me bi ge migo ka charang kang na bam nei design na social media platform ka cham ge du advertise te lo advertise te ga begin nang numak begin nang to ni sona ki je wang darabe pan chui du bam dele gede re ge klak ira hangge welang bige migu torai ra hangge du kanang dele za Indiaram Prime Minister Narendra Modi benai Nagaland Governor La Ganesan znaik paikeu zing kaiziskui ba mai ge Delhi gene ngau hadauza ngo kampau de lei zakacheu de lei zaijige PM Narendra Modi ne center hange tatura hange kanning ba zane Nagaland state ge cham security zane development lamge du ngompau ze ka haki de lei zakacheu de lei Zane North State Manipur Imphal ge BJP MLA pe ze krebe pe bodyguard gu gimi sud blam gene police sipai min hangmdai me zane watchman ze nim dele ze ka cheu dele zai punui ze nim lu ze punui mok med rahange judicial custody ge hazi kre ne bamgule ze officials mene znai ba mai ge sali Zane Guagu State Chief Minister Pramod Sawanne Tetibe Sumai ge Indiaramgu Citizenship Amendment Act hingde ka hachibe kangene Pakistan kadai gene Christian pepetingkum reaksna ze set kauze citizenship gu certificate pe gaidele zakat dele coastal state ga aizene railang berele jasali za Indiaram ge hazi mingyun sangne klak ime billionaires me kan tole zakat dele chuna Indiaram ge klak imro gendu iga sangme billionaires me haichum perei haichum za himre zemadai me lale zakat dele za Gautam Adani chuna Indiaram ge Mukesh Ambani sona klak idai dele za chuna Indiaram ge klak ilang be peze Gautam Adani le zakat dele Mukesh Ambani gene Gautam Adani chuna klak itati beze 11.6 lakhs crores gene Indiaram ge klak ilang be Mukesh Ambani pere gene Gautam Adani ne changdale zakat dele kadai rein sa pin do ta zebam rahangge channel subscribe to lo zainang nungwang changla bam zaina like to ga lo zainang selu be page nang kangmadu selu rahangge share to ga lo bi guys zain kinga nim le ne zet hodle hai mana zaklum